Ti napalabas, gapo iti pananglais ni Reggie ken ni Danny. Nagsinungbat dagitoy. Gapo iti daytoy kinasarita ni Reggie dagiti barkada na ada bricks ket pinanggep da aluguban ni Danny. Ngem nabaliktad ti pasama, ta isuda met tinapadso. Imawag ni Danny iti pulis ket natiliw dagiti tallo a kakadwa ni Reggie. Nagdardara sa pimanaw iti lugar ket gapoy iti amak na saanen ang nagpakpakita kadagiti kadwa. Pimanaw meten iti balay damira. Ket ita papagayan at iti tuloy iti makalawas sa pakasaritaan ana pauluan. Kinaagom. Dito'y drama tayo. Sonata ni Aya. Anyati ko na kayo, auntie. Pimanaw ni Reggie. Uwan, anak. Nagdardaras. Kasla nga tayo tartarayan na. Talaga nga, auntie. Pinanggap na kabilin ni Danny. Aniya? Ngam dagiti talo akakadwa na ti pinadso ni Danny. Nakadarumdan. Diyos ko. Impudno daan ani Reggie tinangbilin kadakwada. Barkada na gayam dagi jay katagpapada da nga adik. Kasta ka day. Sige, auntie. Dadya lang. Bye. Bye. Awanan, Danny. Pimanaw ni Reggie. Sana ba? Ada ka na yun amang sipsipot kan kwa na. Agpating gamat laang dayjay. May ka dito no kasta tinapasama. Reggie, kasano no nasurutan da ka? Awan nakasurot kanya. Kananya tiga po nasurutan dak. Kasano no nagkutak da bricks? Salpag kayo. No anya latin na pampanunot yung aramidan ng runakan ka? Kagura naksamat din. Kunak man may sakit na. Isakit ka, no madihado da. Ngam, sikang tinang parnoy itiriri, di yung kayam kabailan? Saan ko nga rodanam naman na naling gayam iti mano-mano aranget de driver? Saan ka diya kinunam driver bodyguard tikapsat mo? Kastang rod? Bubab ka ba't kayam? Natural. No bodyguard. Kabailan na asalak ni Banti amo na. Anya? Saan mo akinita ngayon mo na? No gagangay lang nga driver when no saan? Sinalbag. Bad trip. Ipadaanan tayo ita? Kati posible apa nagkutak da bricks. Ket no mapasamak dayta, ket mairamraman kami, makaammo ka itibiyag mo. Kayat mo asawon baybay andak. Nasayat lang, no baybay andak ka. No diket, ikalida ka. Si bibiyag. Anya? Ha? Mangiramraman ka. Darasudos kayo ngamin ako na. Positibon, Mira. Confirm, babaan ka dagiti kakadwa ni Reggie. Iso ka no tinangtandan kadakwada, tapno logo bandak. Ti onan pain. Talaga barumpado. Siguro, anak ti kriminal. Posible ta ko nam. Tano saan aloko-loko ti amana. Apay binaybayan na ti inana. Iso nga impadawat damutan ti anak na. Nga iso ni Reggie. Sa di nung araw din tinagkamangan dahi di ataw? Mabali na kadagiti daddo mapaya kakadwana. Nakaamak magkayam ti aunan pain. Siguro, doblean na ti aramidon tayo, Mira. Amangan no agsubli,
kat ipatungpal na ti sa bali a panggap na no bilang adda. Pampanunutot nga rod. Amasapol nga da gwardya nga ang duty ti 24 oras. Malaksi da pa ikakiti CCTV taglawlaw. Napintas data na panunot mo. For security purpose. Wan. O sige. Agpakabilak iti CCTV taglawlaw ken ura iti unag ti balay. Wan. Masapol ang masecure. Kanyan ti biday. Ti may sapang panunutek. Ay, wan nga rod. Amangan no, pagdiskitaran dahi a drug addict niyan, Tim. Sakbaya pimanaw, dayta timbaga na kanyak. Agsubli ka no, taumay na alaan ti bingay na kadagiti kinabak ng dagiti naganak kada kayaw. Amuyo ka diyanti. Dakkel ti atap ko nga amunan ang may sala nga ampon. Wen mera anak. So madanagan aken mabutbuto nga. Tamangan no niya ti aramiden na. Saanan na makastrik pa dito dayjay ati. Anya? Wan. Mangalag iti security guard tayo. Round the clock. Kaya't ko asawan. 24 oras nga dag-duty. Nasaya at ano kasta? Kanang pakabilak pa iti CCTV taglawlaw. Tapno mamonitor ti anyaman na mapasamak dito eh. Alakat, nasaya at napanunot mo dayta. Malaksi ti tagpampamarang agardinero tayo. Tao ni Colonel Diego dayjay. Iso relax kayon. Saan na basta makapagtignay dayjay akarasaan. Anak. Rumrumaran ti kinapuno ati. Adda pa kay naigan dayjay nga ampon. Iti napasamak kada papaken mama. Meranak. Naman na siguro nga ampon laan. Kat nagarikan kwa na ti kinaagom. Sino kumati nakaamuan na? Mabalin. Adda papaken mamamatlaang, anti. Girl, I need you. I need your love. Panagkunak. Nasaysayat no agpod no kayo langan. Ket no agbalin kayo nga witness. At dapay namnama alumag antido sayo. Anya? Umuna. Anya ti amuyo iti pan nakapapatay dagiti naganak ni Mira. Rumrumaran iti investigasyon. Kandag iti mapaspasamak agraman na duktalan a kinatao ni Reggie. Agraman kinadrag adik na. Nga adda pa kay naigan na iti napasamak kadag iti nangampon kenkwana. Kay papanan ka diti panagulimok mo nga adam mo. Agsaw ka kuma. No ipundom amin, tulungan ta kayo. Anya? Nung nabilin kayo lang, nalaglagan ti basol yung ni Richie. Iso ti rumbangagik karo kan madosa. Iso ano siyak ti da kayo? Da kayo atalo. Agpudno kayo langan. Anya ti amuyo, numaikan kayon to itigundaway amawayawayaan, kat agbyag kayo anawaya. No anya ti imbagak, tong palat. Ulitak, no da kayo ti agbalin asaksi iti napasamak a krimen. Posible alumagantido sa'yo. Kan may kadwa, no lakit di ta makitinulong kayo kadagiti otoridad. No ipodnoyo ti kinasiasino ti big time drug dealer dito eh. Maipaayan kayo ti protection. Babaon iti protection program ti Toray. Isong panunot kayon, da kayo atalo. An ko kaya ti mabalot iti mabayag bricks.
napintas ti Jaya da kada tayo. Anya, Ipot no tayo langan. sinalbag kayo. Tungpalan na nga tatimbagan. Wan, ganusto ti ko na ti babae. Uno anak da Don Anselmo, anang ampon kan Reggie. Iso ti rumbang amabalod. San ka di? Sa bagay matkit di, natangdanan tayo laeng. Adaawag kumira. Ni Colonel Rarang. Isagdan mo tilugat ta sa sungbatam. Mabali na si Kantimang Sungbat. Ibagam nga agman-maneho ak. Ay, sige nga, Rod. Hello, sir. Ni Mira na ito ay. Siya ti pinasungbat ni Danny, tagman maneho. Mabit lang, sir. Agsardan kami, tapno makapagsarita kayo. Oh, wow. Nice development data, Colonel. Sige. No kasta nga rod, positive. Podno amin at yori tayo. Iso nga awan first entry, takabalay dati suspect. Sige, sir. Thank you. Bye. Oh, Anya ti makunam itamira. Positive nga into do dagiti talo. Nga iso dati nang papatay ka dagiti naganakkan ka. Bilin, kan tinangdanan ni Reggie ita. di karasaan. Pasurot ti demonyo. Palungsot ko iti pagbalutan. Anya ti aramidam. Awagak ni attorney. Nas ka na maalat ti statement dagiti talno. Kalpasan na, mayulin ti darong kontra kadakwada. Sigurado ang murder ti ikaso kini Reggie. Wen, ngam na makatulong dagiti talno. Agparang nga accomplished na ang ti kaso na. Kasin karek? Uray pa isuda ti mismo apimatay kada papa. Kaya't ko nila ang Richie ti agikaro. Nagdakas lakit di matanda di atao. Pinadakal da. Impaayan da itinasaya at abiyag. Kasi pa iti inaramid na kanapapamkan mamaam. Nakurang tibiyag na pagbayad na itinaramid na anti. Anak, Yung kayat ko amatiliw asibipyag. Tapno tong palpyagarik na ano na ikaro na tisaan. Akatukad tinaramid na. diyak pulusanan namaan amaramid na ti kasta. Kinaagom ti motibo na anti. Di nala inuray ang tibingay wenno maitid ken kuana. Kuma, ngam gaputa adda iti influensya ti maiparit nga agas. Awanan ti nasayat alinaon ti panunot na. No di pasig akin na demonyo. Ken kas pagawatak iti imbagana nga awan sa bali a makapagnumarken ka. Ay, dakas lakit di ti panggap na ken ka. Saan nga palubos ti Diyos? Akasta ti mapasamak kanyak. Ama isag makak iti dedya sa iro, ante. Uwan, anak ko. Agbalin awanted ti demonyo. Kat no sana sumuko, agbalin to na awanted dead or alive. Tamalaksid iti naramid na kada papa. May sapay a drug dealer. Sigun mo't lang kadagiti kakadwana. Amuda pa yan ti maysa kadagiti big time dealer. Maysa ka no a babae. Girl, I need you. I need your love.
Nagaputi doron ka, Richie. Ngam, bumiro ka iti sa bali apag naidam. Wenno, agsubli ka iti balay dagiti nariingam anagan na. Apay nga may napimanaw kay Jay? Naibagak lang rodan nga da nagsusikan mi ni Mira, kanti driver na. Darasudos ka ngamin. Maluksawa ka nun. Ket, anya timbungan na. Saan ko kaya ti mairamraman? No kasta, papanawon nak. Di nak matulungan, Gina. Ladingitan. Kan, mawanted kalakit didita. Nang runa, no impod no da bricks, abinilin mo ida amang papatay kadagiti nariingam anagan na. Anya. Please, Reggie, pumanaw kan sakbay ang mairamraman na. Wan sirbi magayam. Sana may sa taldaw, Gina. Agbabawi ka iti naramit mo, Gina. Baybay andak gayam. Sandak ka tinulungan dagiti namamag ang makatulong kanya. Makamuditan. Taam mo ka papanaka. At the old house da Don Anselmo iti probinsya. Lakay lang tikir-tikir na. Gansan na pailang mo dagiti mapaspasamak. Gayang ngagkamang. Namsakbay na. Umawag ak iti pulisya. Kat ibulgar ko ti may papan kada Gina. Kitag man, no di da may pisok amin iti pagbalodan. Iraman ko pa iti big time drug dealer apan nakabos ni Gina. Partakak pa itagpatray. Awagak to dagiti pulis inton madamdama. Ladingitay, Reggie. Saan ko akayat ti may ramraman? Lukan dagiti pulis. Anya ti ketasawan na ito eh. Apay nga dadimte nga pulis eh. Sinalbag. Good job no kasta, Colonel. Nasayat nga rod no kasta. Anya? Isa runuyo ti talaga a big time drug dealer? One, sir. One. Kat ni Reggie. Pimanawan iti balay idi da Don Anselmo. One, sir. Iso ita ti subject for surveillance. Sige, sir. Agyaman na kiti impormasyon. Sige, sir. Bye. Masapul ama ipakamok ken Mira. No saan nakadwa ti agnaga ni ti Gina ni Reggie. Nga iso ti into the bricks a supplier da iti may parit at truka. Sa tinong arutayan na. Pimanaw ka no. Ta pinapanaw ti agnaga ni ti Gina iti apartment na. Nalawag nga rodan. Nilaki ti Reggie ti imawag kadag iti polis. Anang ipakaam mo iti pagnanaidan ti maikadwa big time drug dealer. Ngawan sa bali no di ni Gina. Isulakit diti imbaga dagiti pulis. A caller, wano impormante.
Isu damat lahangin di ag inulag. Sigurado ang nagsakit tinakam ni Reggie. Iso ang nagibulgaran ti loko. Ngam saan na panunot nga imilit ti lubong na. Ta saan lang na pulis ti mga nukan kwa na no ti sindikato mismo. Patayon dalakit di. Agyaman kami kada kayo, Bricks. Tayo nga rod kariyo kada kami. Ipayanda kami kung may protection. Saan kayo agdanag? Addan nakasarita ming abogado amang tulong kada kayo. Agyaman kami. Kayat ko, da kayo ti agsaksi kontra ni Reggie. Ta kayat ko aday jay Reggie ti malungsot iti pagbaludan. Pagrigatan na ti maikad ng adto sa kankwan, ha? Madam, Kayat ko matiliwa si Bipyak. Kat mabalod tong palpyak. Saan kat amatay babaan ti paltog? Adda kon iti probinsya. Ken old house ti pamilya da Don Anselmo. Sandak mit nga ta basta masurutan ito eh. Sana mabalin na matiliwag. Ngajak may patungpal ti panggip ko ken Mira. Salpag mati manentirik na ka. Kahit kumanantiag siya mo. Ngam, awan samatan na pati kanya. Salbak namin da judge na. Ngam, kanya nga ta. Natiliw dangatan kada Mr. C. Girl, I need you. I need your love. At dagon diti probinsya kan old house ti pamilya da Don Anselmo. Sa taknot katamas ta masurutan dito eh. Sana mabalin na matiliwag. At Jack may patungpal ti panggip ko kan Mira. Salpag. Mati manan ti mariknak. Kahit kumanan ti agusar iti siya po. Ngamawan sa mata na bati kanya. Salpag namin na judge na. Ngamaanya nga ta. Natiliw dangatan kada Mr. C. Sinalpag. Awan mabalin ko pagdamagan. Natiliw mo't na Bricks. Ngamasaanan aday tati pagpadikodak. Ammo ko di aramidag. Kasaritak tila kaya katalit damira ditoy. Masapol nga umay ditoy. Tapag parangak nga da emergency. Kumusta nga tanti kabsat mo? Stay ni Reggie. Awan pa iti update, auntie. Ngam, under surveillance. Sipod pimanaw dito'y balay. Awan pa'y damag ko kenkwana. Ang mga agsubling agpaisaw. Itinaodi nga impormasyon anayawag kada kami ken Danny. Pinapanaw ti agnagan iti Gina. Ti may kado a big time shabu dealer. Kat natiliw da. Gaputa na itip ka dagiti masiknan no sa dino ti pagnanaidan na. Kasta ka day. Pinapanaw na dyan agnagan iti Gina, idinagkamang ni Reggie. Amangan no isumot laang tinangitip kadagiti pulis ti paglemlemangan ti kakadwaan na. Dayta ti atapon dagiti pulis, auntie. Ay, awan nga ruden Umililitan ti lubong na nukasta. Saan laang adagiti pulis ti mangbirok kenkwana. No diket dagiti metla kakadwana. Ti sindikato, auntie. Tapat yun dagiti otoridad. A sindikato dagiti a grupo. Sa dino nga ruden ti naglemangan ni Reggie. Ang
Ipaypayso na nga ta, ti kunana ngagsublay. No'y naramid na data. Arig na nagsaban. Anak, Oras na nagparang dito eh. Di tamatan ang matiliw. Awan pa'y mat-update the Colonel. Sa dino nga ta tinagpaingan ti ampon. Isumot day ta ti pagsarsaritaan mi itay kani antibiday. Saan na nga minamalipatan ti imbaga ni Reggie, sakbay a pinmanaw. Imbaga na ngagsubli, tapno alaan na kano ti bingay na. Kan saan na kano ngay palubos, asabali ti pagtinaga. Loko at talaga. Nariingan na akabsat na. Kasta ti panggap na. Amo na lakit din asa anak akabsat. Kasanukit di amon na. Anda atap ko, nga amangan no napunwan da papakan mama, gapoy ti kinabarumbado na. Kat na ibagada amis mo kankwana, nga isukat ampon. Sa iro at talaga. Di oray man kit di. Di nala pinanunutan, nga isuda tinang padakkel kankwana. No, adda iti spirito ti druga. Talagang awanan da saya at mapanunot na. Mabitlaan. Ada may sis kanyak. May sis ti caretaker iti rest house mi. Anya ti bagbagana. Mabitlaan tabasaak. Mera. Umay ka dito'y. Para iti napatag abanag. Kasta ti mensahe na. Agpagad ni ama ambo. Pagkunaam. Dakas yagparparig na kanyak, Dani. Amangan na napan i Jenny Reggie. Kahit naklayang agpakita kan kwa na. Anya? Sige, agpakita ak. Nga masapol ma-coordinate ko kada Colonel Castro. Sige. Awagam ni Colonel Castro. Tadamot awagak. kasta tiniyawag ni Ambaw. Wananti, isong agrobot kami itamatlaan kan Dani. Kasano kayo nga rin kendanay? Amang ano may sagmak kayaw. Saan, Auntie? Nakikoordinate kami kada Colonel Castro. Kan dagiti kamang ti polisya. Diyos ko, sapay ko matawan dakas anak pasamak kinambo. Ay, kaasibot. Saan lang agbitdot day chaya na Reggie, Auntie? Ditan ti paggibusan ti amin na. Sika ti agan na, tamang ano adarmas na. Didak pagdanagan, Auntie. Kabala kasalak ni ti bakik. Kan adama dagiti kakadwa may pan nakabagi ti lintek. Kat sapay la kuma. Taadang agpaiso ijay ni Reggie. Girl, I need you. I need your love. Relax ka lang, Mira. Saan mo't siguro ang nagaramid ni Reggie iti dakas iti caretaker yo? Sapay ko ma. Tasan na na yun ng tibasok na. Iti pa nang papatay na kadapapakan, mama. Tila ang pagdanagan tayo. Kat amangan no aday iti impluensya. Uno, espiritu ti may parit nga agas. Day lang. Sige, mabalin mo nga iridap. Riingan kanto no adatan ijay town proper. Sige man, Garod. Ay, kasla na pampano, ganti panunot ko. Kasi tinakunak, Mira. Relax ka lang. Sana bale. Sumarsarunumat dagiti binaon ni Colonel Castro amang bayabay kadata. Sapay la kuma. Tamasulbaran ti parikot ni Mira. Gantintumat ten parikot ko. Itirik na kwa na ti sumarno asulbaran.
Anya nga tangagpaiso, tinapasamak ken ambaw. Iso nga tati nag-message. Uno ni Reggie. Ay, anya lakit din dayjay. Apay ngamin, anasumok na ti agaramat iti may pari ta droga. Ay, naimbag. Taawan kami iti napasamak ti massacre wenno pamapatay. Amangan no, nairamraman kami. Wenno, inranrana wenno inranada iti kaawan may. At da kami iti kinmera iti Ilocos, da nagbakasyon kami. Ket da Anselmo ken Guadalaeng tinabati agraman ni Reggie. Ay, aniyan anagkasang tinabanagan da Anselmo ken Guada akapsat ko. Talagang awan asida ken sinigurado da anatay da sakbay a pinanawan da ita. Nairakad da pa iti tugtugaw. Ket, Diyos ko, agkintayaga kamakalagip iti lagada. Kasla mabrihat ti barukong kau. Anya ti plano, Mira? Mangantapay nga muna. Sakbay nga agpatuloy ta iti family house da papa. Sige nga, Rod. Urayan ta lang dagiti kakadwata. Tamangan tayo pa. Kan, may brief no anya tirumpo nga aramidan. No daman abirya iti old house. Sige. Dayjay, nagpark mo tan dagiti kakadwata yo. Okay, tumsakta nga Rodan. San tayo nga agbayang dito Taamang ano kasapulan ni ama ambot itulong. Awag ni Reggie. Song batam, adramat tracker ti cellphone mo, san ka di? Wen, Nasayat no kasta. dayta tidak kalabid to na. No apay nga nawagan na. Uwan. Sige, song batam. Hello Reggie. Apay. Anya ti bagam? Kumusta, my beautiful sister Mira? San nakapaglulukwan no kayat mo tinasayaan, Reggie? Oops! San ka kumauna yan o yung? Urayom ti panagsangot ta kahit kakalinawag. May papan iti tawid ko. Tawid? Ilaban ko aging kay ti mauti nga angas ko nita. Ligalak nga anak na doon Anselmo. Kat sana mabalin nga awan itid mo kanyak. Dayta ka di lang tinapatagkan ka? Di kinaalgo mo kalpasan ana amwam amay sakang ampot? Ha? Iso ay din amwam asaan da kang anak? Sikan amis mo tinangipamuspusan tap na mabukudam ti sanikwada? Aray. Naglaing kakit din na mamad to. Kasano, anay bagam dayta? Ibagaktukan ka inton agsangot ah. Anya? May saka akarasaan. Pasurot ti sa iro ka. Ibagakkan ka. No saan ka asumoko. Agsara kayo ni ti amom ani Satanas. Kasta ka di? Sige, urayin ka. Kaya't kaakalin nawaga. Agkitatangem san kang agbidot ang mangikuyog iti kadwam a pulis. Nga uray tambisyoso a driver mo. Kasta. Tano agbidot ka. Patayag ti katalikyo. Kasano nga muna amin dagitya? Bad trip. Mga no da tracker ti cellphone na.
ket naamuan na no sa dino ti ayan ko. Girl, I need you. I need your love. At that time niti more or less 100 meters. Aka adayo ti old house da papa. Okay. Siyak lang ti agpatuloy. Aramidak ti kinunana, siyak lang ti agpakita kan kwa na. O sige. Aganad ka. Ang mga nod armas na. Di nagpakadanagan, Dani. Amok, saan nakabasta patayan. Taadakal kalikaguman na. Gan. Siya kon ti makamo. Oh, nagtured kan, Mira. Kan kasano nga mom nga dag ditoy ket san kumot ngayong bagbaga. Tisunggo. Ure kasanot kasirit na ti panagkunan. Nalilaw pa ilang ni Pagom. Wah, Ano kinaramid mo kani mga mo? saan ka ngagbidot ngagtignay ti dakas? Sige. Umasidag kang may katemtian nyaman nga armas nga daking ka. Anday ta? Awan pulusigan ko. Ruk atam ni Mang Ambo, kat agsarita tayo tinasaya, di ka man lamasyan di talakay. Aday ta. Nakatuop ti punyal iti tanggad na kat nagbidot ka. Takas ti makasama ka. Patayin na, kasta. Sige, aramidam. Namakita mo dapay maalam nga uray kusing, iti kinabaknang, day di papakan mama. Masirip ka talaga, Mira. Kas ka lang mamadot. Mabasam ti at day ti panunod ko. Ngamsan ka ngagdanag. San ka basta patayin, taikutang kapay nga muna. Sakbay apatayin ka. Di mo iramraman ni Amambo. Pues, ruk atam ni Mang Ambo kat sikat irakad na. Aniya? Saan, Mira? Balasan ka. Ay, naklat na patayin na. Kaya kon. Saan ka nga agtungpal iti kayat na? Ayok ka talaga, Reggie. Para saan? Ulag. Anya ko may ta. Ala, agtungpal ka langin. Ukar-karam tilakay kat sikat may sublat na may rakad. Aniya? Balagan ka. Ura sa nagbidot ka. Sana ka bumdeng amang patay ti dayto alakay. Katag sasarak kayon kadagiti naganakin kay impyerno. Kunak lang arudan. Sana mabalin na diyak pagnumaran ti kinabaknang yo. Malas dalaheng timbaga dangang pundakla. Katawan tawidag no sana ngagbalbaliw. Agum ka talaga, Reggie. Kriminal! Kunam, nga uray awan mabati basta maipaayan iti ustisya tinapasama kadakwada. Ngamsan kong ipalobos. Masapol nga temigatang ko iti droga. Saan ko may malubos sa kasta tinaramin, Reggie? Awanan na dupaya sa o. Agtignay kan. Ukar-karamon tilakay. Kat sikat isublat kong irakad. Mabalin. Anya, agtignay ka. Ulit ka. San ka ngagbidot ngagtignay iti dakas ko nakmananan. Ha? Stati ko na. Ay! Naito'y palira! Ikaro mo niti pagbaludan tinaramid mo kada papakin, mama! Ayop ka, Mira! Patayin ka! Saan mo nagandatan tig na iti dakas, Reggie? Di mo kaya't abunitan tibiyag mo. Nyati! Pulis!
San? San na kibalod? Sige, sir. Ikata kay ti droga. Sasan yung data kriminal? Kasi kahit ko ti droga. Tuwiti para ka... Ay, Mira anak, naglamisan ti magiba sa puloy na. Ay na. Papa, Mama, sapay ko mataguli magkanti kararwayo. Kat mapan kayo ni tinakaikaryan nyo. Agtaan kayo ni ti pagarian ti Apo. Tanagunod yun ti hostisya. Awanan ti palayupoy na itay anak. Wenanti. Papa, Mama, agpakada kami. Baliwan min tumanan ti sumarungkar kada kayo. Auntie, agawit tayon. Danny. Mira? Adda ka di papananta? Awan. Itay pepalpaliwan ka. Apay kasla na kon o nagtipang panungutam. Bayat ti panagdangdanggag mo iti sunata. Kat maulit-ulit pa ta. Agyaman na, tanasulbaran ti parikot mo, Mira. Ang ti parikot ko, ti saan pa'y? Oh, anya ka di ta. Iba ka, barang makatulong nga. Naibagak din kay tinaminsan. Nga da nakakayaw iti pusok. Ngam sa anak amay ka ni tikirad. Amang ipod no. Gapu iti adwarason, Mira. Dayta laan? Saan mo ama aramid? Idinto ta saan ka amaboteng iti paggad amang salaknim kanyak no da pagpagadak? Uwan, podno dayta. Nakasaganak amang isalda iti biyag ko. Gaputa. Ay ayatan ka, Mira. Tani. Dayta, naibagakon. Kat saan kang agdanag? Saan ko anam namaan ti panangaklon mo kanyak? Dayta mo't laang. Agpakada akon. Tamok asa anak amay karikan ka. Dani. Panawan nak? Girl, I need you. I need your love. Hey, bakit? Sa dino ti ayan ni Katrina. Ay, saan pa'y mutasimang pa? Dapanan na. Napan naglaba ijawa ngam jakman amaw tawan mutan. Hey, siguro kat nagkita damadan iti boyfriend na. Iso nga awan pa'y aging gana ita. Bayam kadlat ta edad no, kastaman bilang lakay. Ay, sa bagay. Adadan iti umno nga edad. Ang may mayat ko mano dito'y latabalay ti pangpasyaran ni Jumel kenkwana Nasingpet ni Jumel. Isu natalgedak latta iti anak ta nga uray no sa di naman a lugar ti pagkitaan dalakay. Iwan met kiti Ay nga maguray ka. Ada ka di ibagam ta isu adagos ti sinapol mo itay dumteng ka. Ay, nagsarsarita kami ken Manulaw. Kaya't nakanaw nga alaan di anak ta akas katulong da. No, kayat na, ken kayat tamad. Ay, kasta ka day. Ay, dwalaang ti sirbian na no kas pangarigan. Day anak na anas ken isulaang. Tadagiti daduma nga anak ni Manolo ket adadamot ijay Manilang agtrab-trabahaw.
Nangato ti sweldo nga itad na, iti anak ta no kayat na. Mano kanumot ti sweldo na no bilang. 8,000 kada bulan. Kasta ka day. Dakkel ano kasta. Ngam kayat nga tamot ti anak mau. Anya kumati saan na pangayatan ngem ti agis istambay metlaang. Si Mau, kakaiso na nga anak ta ni Katrina. Kan, saan tayo mo't ngaglanglangan amangan? Mamitlo tayo mo't amangan iti may sangal daw. Wan, hanggang dumalaang no ada trabaho na. Tabarang may kanak tumet iti igatang ko iti pantalon ken badaw. Anya, ay no siyak lang lakay ay saanan. Ay nasedes, lakay ken baketan. Masapol nga amumet ni Katrina ti agtrabaho. Ay, kasanulangan ti biyag na intun awantan. Kita am dagiti tumatayab. Nakaragragsak da ngagsinsinipit nga agalaala tiyo kadagiti sangsanga. Isuda ti saksi iti natarno nga ayan ayat ta, Katrina. Wen, Jomel. I love you so much, Katrina. I love you too, Jomel. Ikarik, Katrina. Nga iti daytoy aturod nga ayoyang ta. Mangipatakderag to iti dua akad sa arang. Nga iso ti agbalin nga umok ti ayan ayat ta. Ano yan? Ti arapaap ket awan bayad. Iso baybay anak ang mga rapaap. Agpa ito iti buklen ta a pamilya, Katrina. Ado man ng tibunga dagiti mulak anatang. Mabalin man ng tiagburas. Ay, awagag to ti agang angkat. Tao may damanan gatangan ti hapit ko. Ay. Friend, di ka o naggagagat. Ni Jean. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y bangkag ko. Wen nagadugay man tibunga dagiti mula man natin Wen, kita am dagiti kamatis ko. Nakadado ti bunga da. Kastamad dagiti mulak abawang. Nagdadakkel ti bagas da. Daras ka bumaknang gapot kinagagat kang kidalay ng agmulmula. Sa bali la talaga titagturpos iti agriculture niya. Una, Gina. At iwang pa'y dagiti daduma dita professionals. No dili ti sweldo da. At ato ti papastrek mo, naglako ka kadagiti natin mo. Dalabas eh. Awan pa'y ti mang mamandarkan ka. Tabos mo ti bagbagim. Dahil ta tinagdumaan na. Apay akinay mo tinagtalon. Ngam tinagaplikar iti trabaho ti opisina. Saan ka kumamabilbilag iti darang tiini? Limitado ti sweldo mo no birok mo iti opisina, Gina. Kan si kamat lang tinag ko na. Ana imbag dito'y tawan amok. Boss ko ti bagbagik. Gusto kamat dita? Kan kahit ko pa'y aparang ayon dito'y organic farm ko. Kan adamat aramidag pagtaraknan iti dayjay apasat. Tadagitin turugit da. Agpa ito mataganagan iti bangkag kan talon ko. Wow ha? Nagpintasan dita plano. Masigurado. Dito yan tirumang ayam iti husto. Girl, I need you. I need your love. Anya ti kunayo, tata, nana. At sapsapul iti katulong ni Tata Manolo, katsak ti kayat na nga alaan. Wen, anak, ketwalo aribo ti kunana nga itad na. Aswil daw, no, mayat ka.
Kwa, tatang. Nanang. Uray kat asidagmat dito'y balay, ti balay da. Ay ngem no siyak. Saan na kaapilitan, anak kaw? Tano siyak laang, uray saan ka amapan akatulong. Ta saan tayo amakurkurangan. Nanang. Agam, awan dakas na, no kayat mo. Ay, no kayat mo, uray stay out ka kano, ta asidagmat dito'y balay da. Panunutag pa'y tatang, nanang. Ala, panunutom nga rod anaimbag anak kaw. May mayat no adamot pagtrabahwam. Tapno, kagatang kamot ay, di kayat mo agatangan no adda kwartam. Kumusta ti panakisarita yo iti anak yo, Simo? Kaya't na ti agkatulong ka na kami. Ay, saan pa'y anak ka desisyon, Manolaw? Ang patya ka kayat na. Dudwa kami asirbiyan na. Tadagit anak ko daduma, ijemot Manila ti anda. Ala, bayam ta kasaritak manan inton sumangputak ijay balay. Kaya't ko amaamuan iti kabitan na banawan, ti pangadeng na. Tapno amok mataramid. No agbiro kag pa'y ti sabali minusanan. Ayuan Manolaw, saan ka nga agdanag? Tano kayat na, baon nag-adagos dito'y balayaw. Ay, sa di naman ang ayan jay anak ta si Des. Ay nagpakadaan na pan iti balay da Jumail. Anja? Ay siguro, napanain nyo man iti boyfriend na Ti ibagbagam ken kwa na at trabaho. Ay, nasayat mat, no napan. Bareng no saan nga ublagan ni Jomel. Panagkunak ket saan nga ta? Sa may sa sidigmat ti balay tayo, iti balay da Manulaw. Ay, isumat. Awan nas ka napagdanagan na kin Katrina. Uray marabyan pa'y nga agawid kat mabalay. Anya ti kunam, Katrina? Sumrek ka akatulong da Don Manolo? Wan, Jomel. Anya ti desisyon mo? Saan ko pa'y nga mo? Iso nga ron nga inyuman ko kan ka. Taamok no anya ti kapanunutam. No pawilan ka, sigurado akaluksaw dagiti dadakkel mo. Iso nga adakin ka no kayat mo wenno. Sika ti makaikadeng iti dayta. Saan da kamat nga taapilitan no saan mo akayat? Sa bagay, dudwadamat lang iti anak na aners ti iserbia. Ken asidagmat ti balayo iti balayda. Wen, ken ko na ni tatang, ore stay out tak kanu nukas pangarigan. Oh, di mayat Nukas ta, palubusan na? Kasi tinakunak, adaking ka amang ngedeng iti dayta. Padasag sa? Ang marigatan ako. Di, agik katakmat laang adakos. Oh, Diana, nakapasyar ka man nandito yung bangkag ko. Juan, makapasalibukan namin dito eh. Nagparier nang runan dito eh. Nangaramidam iti kalapaw mo. Juan, sirop ti mangga, ken ado ti fruit trees iti aglawlaw. Iso analami istipuloy na. Juan nga rod. Nagmayat na pagililadan dito eh. Nang runan no ti aldaw ya. Una. Sapay malangab ti presko hangin manipo diti amyanan. Bodno dayta. Iso adito iti plano kapang bangunan iti balay minto ken Katrina. Naggasat ni Katrina. Nga ta? Uno, malas na. Ta may saaklang anano mo aman nalon. Ay sus, saan mo alaang-laangan ti kinaman nalon mo, Jomel? Tano awan nagitikas kan ka man nalon.
Anya ko mga ruti taraon dagiti tao. Sa bagay, Ayun kayam. Anya di nadamag ko. Simrak sa akatulong da dun Manolo ni Katrina. Owen, Kat pinalubo sa mat. saan ko ang mabalin alapdan? Kaya, Anya? agpay so akayan ayat kon. Ngam adamat dagiti bambanag asaan ko ang mabalin na kontrolan. Sa bagay. Ken nasayaat mo't magtrabaho. Tapno ad-adda pa'y amasanay kadagiti trabaho iti balay. Tapno into nagasawa kamin, kat santo na may kawa. Wan matkit di Awon gayang friend. Di mo lang masango, ta kadwaan nak nga agburas iti bunga, dagiti mulak anatang. Adang mamin tinag-order. Ay, sige, Fred. Among may ayo ako na yung agburas kadagiti natin mo. Gapot kinalapsat kang kinaaduda. Siyempre, nataripato ka na yung bagida. Ta kasapulan damot ti pan nakataripato. Nalaing ka talaga farmer, Jonal. May sakang agrikulturista, akin ay kayat natin nagtalon ngam ti sumrek iti opisina. Friend, daytoy talaga ti arapaap ko. Kat dayawan ka unay iti dayta. Iso nga inkargatak tinagadal iti kin-agrikulturista. Ta ipakat ko mismo iti tawid ko adaga. May saka abanwar dita. Wan, ibilang ko abanwar dagiti Manalon. Taiso dati makun kuna aduri ti may sa apagilyan. Agyaman naklauna iti dayta. Iso nga ro dadakkel ti apal ko kan Katrina. Ah? Ay, anya ti apalam. Ako ha. Ngamin, kaskin ka tinagbalin na kayan ayat na. Girl, I need you. I need your love. Ay, pudno ka diti kunam, anak. Kayat mo ti ibagbagakken ka asarkam at trabahaw. Uwan, tatang. Ay, saan ka ding agkad-kad ni Jumel? Saan, nanang? Ay, nasaya at ano kasta. Di inakto nga rodan ibagaken Manolo akayat mau. Uwan, tatang. Tay ko na kon, anak. May mayat mo't laeng no ada pagtrabahwam. Tapno ada mo't kwartam, Uwan, tatang. Kayat ko ti stay out. Agawid na kami na tatang. Ay, sige. Awan problema. No may panggap iti dayta. Ibagak to kini Don Manolo dayta abanag. Anya, kaya't madlang ti anak mo, ti mangisirbi ka na kami, iti anak ko si mo. Ay, wen, Manolo. Ang isti out ka no, ti kayat na. May mayat madla ko man, o istiin. Ay, oray kat. Asidagmat ti balayaw, iti balay may. Sa paan nalatan ate umay. Sa bagay. Nala, ibagam to nga ro namang rugi na dagos. Sumrek to nagtrabaho inton bigat. Sige, ibagak to ken kwa na. Gayam, dakkal tinaglakwak iti binuras ta anateng ko. Oh? Ket, alam da ito eh. Tangdan mo. Oy, sa nga ribo? Nagdakalan. Dakkal tinaglakwak, kan best friend ka mat. Awan sabsabali ka data. Iso nga awato mon. Ay, agyaman na ka rod ha. Umayak naman ang tumulong agburas. Sure. Wen, ayaban kan tumanan. Siguro, dakkel ti ornong mo niti bangko. Adamat basitan. Isot pangalaak iti ibagbagakken ka nga aramidak iti organic farm ko. Kan igatang ko iti kalding. Nagagat ka talaga? Nagkasat laon na iti maasawam.
Naggasat ni Katrina. Anya? Sa dito nga tati pakasaraka kitikaskan ka. Anya? No adagarim kanya kakaskan ka, sigurado aklo na kadagos. Talaga asika. Ay, simula kay. Ay, Naragsakak. Kastamat ti anak tataad ang trabaho na. ay uwan ta magahatang ng tumatan di kaya't naagatangan. Ay, no, napag-adal tala ko ma. Saan ko man asumrag akas katulaw. Ay, rigat matla ti adda kada tayo, bakit? Iso pasinsan no saan ta napagadal iti kolehiyaw. Sa bagay, uray nurigat lati adda kadatayaw kat naragsak tayo matkit day. Wen, kaya't day talaunay ti pagyamyamanak iti apaw. Numaminsan lakay. Ay, Kaya't kun nga makiasawa ko man ni Katrina. ay bay amlat tapay ipapas na pa'y mati panagbalasang na. Nang runa kitawan mo't makunak ken Jumel ano na. Ay uwan nga raw. Agyaman na akta, nayat ka madlaang agsirbi ka na kami, Katrina. Uwan, tata. Di kagdanag. Sana ka na istrikto, kastamot ti anak ko. Makita to nagagat ka na yun, nagtupay ti swildom. Agpaiso? Wen, Agyaman ng tata. Kitnam na maan nyo. Agak kagita. titawa nagagat, as-asidagken kwa na ti Gracia. Ay, uwan tata. Sige. Ingkang arudan kita nagiti trabahom. Unam ti aglaba. Masapol yung balasang ko ti uniforme na ama pa nagtrabaho. Uwan, tata. Sige, inak nga rodan aglaba. Panawan kayo pa dito, eh. Naglapsat ti anak ni Simo. Kalalayngan ti katayag na. Murina. Gamkas lagbal palikas dagiti mata na. Ken pangulutan tinakagis ngisit abuok na. Hanya dahi tuitan. Kaslay mo bintirik na. Nakakita kan kuwara. Girl, I need you. I need your love.